na ye free say we bema 10 gram wa ho fedua bi wo hwe bema ni without filter without editing ase yasra ne bidie e san Kwasea penny wey etimi bie na no na wodi eye etitiro ne anintini atem ono Kwasea wetimi edidi ya abrefo atem say ya abrefo etise eye bema ono Kwasea penny wey etimi eka say ya abrefo enim se bema enso na hwe ono ani o ne ye bia ono ani bema na osoro odi atemu bema na osoro odi asantefo ma atem bema na osoro ya odi seb Ghana fo ma atem no bema na seb odi Ghana fo mema papa bi animonyamfo atem ono ani o. Eti Biscout Nana Prempe of Biscout Media arbitrary Kevin Taylor so or say Omani Nyana home after sending this particular picture. Picture way a fly on the internet a blog called Radio Good ewa Accra kwe interview. Na hono ka catch kwante for say obeba Kumasi ahimfie. Ti say obeba Kumasi no ba obesa komenhia ahimfie no. Biscout Nana Prempe abe clash with Kevin Kobedi Taylor na expose ni beef there. Onen abe beef na in fact wa beto Kevin Taylor ho papa wa to no ho pay Penyah Media. Mesra say any demo. Obe like video no under my subscribe button somebody click the notification icon for latest updates. Na ba chira wa join dia mama e o comment section. Mesra so baswa. No as you know for say enya bi ashe. Mistake here NDC as a party omu ye ne say Kevin Taylor Bagana here omu mani ntwa picture. They should because akwa ba Ghana na otwa picture bia na dapa evident. Mo be kai so odi nkan ba yo betwa picture na ne nan bi ne kon atai bi amafo ga say why sakeka duro nanse mu oba Ghana ana eno rechi no ko pie mu Radio Good FM ewo Accra ena hono twa this particular picture as a picture no yeduma tale ehye no see pajamas na ehye no burger wa ba fie burger Kevin Taylor NDC fo nyina American burger Aland burger blog one ho ba wontwa na otwimi no blog no kran starting na na ye burger full blog aye no homa burger dress odi call radio station TV station burger akabelas na sha burger abocha fa ha ele sha burger my picture cry pop up for the internet post video no obi be kana say Kevin Taylor say mekobunu say mekobunu say Kevin Taylor gina hui we say mekobunu Kevin Taylor say mekobunu say the picture we a pie on the internet na man for make fun of him pa ko Kevin Taylor pay year any you wouldn't be surprised say amount for make fun of him because no character assassination or he's very good at that. Say yen two obi won pan so much as a we asem fono yen two en so see a tiny power be gu nanim as media no so ye be bona senior Kevin Taylor ya de pa o ti so an ho ya be no maduro be so edin so diwatem akwa we e ka kire obede say obedent dressing as no dressing na ni Kevin Taylor no no ani Joshua Tingo peace man onu awoni Jotwa ya twefa onu awoni say ahwe dati wo ina gunu so wa tuntuntum so say de mi ntiase no for kura bobo be ma obo no fo minim say ahwe dati wo yo gunu so de amint me kura nchire bara say na ne page pop up no na man for to no e ma dontilo e be ka so munyai Kevin Taylor ni say de ne ya bia to ne ho na nipa de ye fa nipa how city e to ne ho but dontilo we hypocrite because Kevin Taylor when you obi atimo kroma wa me kasa otimi he ne yonko baba esi anim e ka cha na ya professor ese tell money box say akwa we yenya no wo mo obi asenium on the internet na I don't know ana Biscout na Prempe after say picture way of Kevin Taylor pop up on the internet no Biscout Media and na back clash ye go tell my Biscout e ka ye mose saying mose me enka Kevin Taylor ne ntade him ho asem mose saying mose my enfa Kevin Taylor ne mfonyini a okotwa ye me entwetwe no don't you we ni pa bia we menua prekope minim de enti a woye de woye no ba de enti a mesome bo udin e wo ha ne se enra ubo medin e wo live video so nte wo se mesome yi wa no e wo ha enkofo bi so nya ho kwan e ba be chiro nsem ahodo ana Nana Prempe yi si Nana Prempe yi si hwe me mimbo ni pada timi me mimbo ni pada etino se wo hwe me nsem kayem ene me nkasa yima mindidi nipa da se ni bia temoda because no matter what nipa de otie bia no ye nyankopon abode me Nana Prempe metie yi sabi ebia me na me hu me ho se bia me okay wu but ebia obi nso be hu me se hwe akwa na nim bi hwe na funu bi hwe ni tibi enu nti na me ntu nipa ho me ndi nipa atem
asɛm ba asɛm na aba no ana mekyerɛ ma adwene wɔ ho but yɛn nyina yɛ te kurom ha yɛn nyina wɔ social media ha donti na odi ho adanseɛ sibia akowe ɛso pama di matem men wa wo de won tene ya ye de you be now your opponent when it but about wo side na when ya now wo part to blow hwene ye na ye hwe kasa mu ye se be betimi aboa e masema na kan do abranti me say me ne wo issue we di matem di me person as a person or me ya me wo bo me oba if you say me wo kan wo anufo na me am me be man so he describes me as a man all the time and it's very the emotional stress it puts me through whenever he does this. Anytime I post anything, stupid people from goes on my social media and comments adding his name, even if it has nothing to do with politics. And I have breath. Why say Italy for money box? If auntie, the name, the common, Lanza is that one. Who are pocky? When you didn't dance, I will sue. Who Ghana football? Yes, gift your worry. Oh, so Bapa, I say, a buburanoma. Oba nebo. COVID TV. Kofi Adoma, I said no kwaje besia, the team say koye interview. That boy we on to me try myself, Zion Felix, me met me national tables on to myself no heaven. On to me try. Dear ma Rebecca Kufu do sha kwa we tip apempem ka se me pewo. Me dwene wa me side na e ha me etete. Dana samwato se fomfom. Uni fomfom. And I have breath. Why say Italy for money box? If Korane kuta na waje hono ukokuro bi so bi ko toilet. Ye de obeye jiri. Ye si wo hine no, ye si wo hine say at least nyansa kakra wo mu. Enye bebia na obekọ bebie wonum kankan no mo obi ehu se na wote aburuchiri na wo Kwasea taxi na wuchi. Ye o menhye bia ho nte. Akonwa bia te se toilet. Ye wo hine se bedi anim na musuomra eso ase ye se be kansam mampuntumra abrabom. Bi ni asanti biem. To media ni menhia biem. Wo Yvonne Nelson. Ye nti kroma Ghana fo mbema bebrebom go e broni bi na akofa anu na onyem. If enye obi na force ne sonko ba na hem na broni dom kibi mfa be ma mbehyehyem obi anka bibia ankyere no ye nti kroma na ofa DKB ni tikakraka wankese ne da aden na ne ti so e Ghana ni utwemu ekoya sa boy ya ne ti se binika ekolesha dim ko wankisi omo e na so pe broni e na akofa broni bankyere bi ba na obenyem na wakọ na se atreke wa obeka se love is scam ka no pado unto dan plot na o mark English uni me dan plot bo uni masase unto asase plot baako enfa block nsis o mark grammar hwe wona na nam bibia mo hu wona nam Ghana na Kwasea asam o mark English o ti Ghana mark grammar o ti Ghana mark grammar untumi nto asase o mark grammar ike ne bagis obi fie ne bagis ne nyonko nchan we will come into it is life for I ne potomanto yi wasesa esi eye efrem pon fie ma ya mana betena village oti obi dan ho obi kunu na etua village rent ma no na oti TV so mark grammar from Jimmy efri onko a ohun look at that lumba osoro no obodam look at that lumba osoro no obo we gitantan bi ne nam Ghana ajantra anyom since so boy you wan nim that lumba Ghana when we so we lead any positive pact no or chairman Kwasea for the time we do no abebo Kwasea ajantra nom na enkwara ne de akire or nam hada de lumba oboso de nam oso no ko wuso otwe sebi so no mampanyi bi enya adwena endi na tem me na pempa metie yi me mama no ntia eye yewura Muhammad because pempenso a yewura Muhammad wadru abrabom no na prempe metwi mu time meet me dru oda ite wose me di ebuo ni ani di ese fata bia ma no sene be ya se me mendru a dan kwaman ebia me mabi ebetime dru sam pempenso no ite me mama no entia yewura Muhammad ba munyina mu ni matebidie asa Kwasea mpani wei edi eye Nana Adudankwa Akufo atem all because of say oye politics otimi kofa bawomiama embeka se bawomiama eya yarefo na se bonu wugina we yare ni be na chen no onu otimi kofa bawomiama se bawomiama eya yarefo bawomia awo ayarefo na hwene yabia odigina we yarefo be na chen no onu timi bie na no ka se na Adudankwa Akufo enim te se akatia
na nanado danko kufuado sabi eka ke akokoye yarefo hwene ye bia wo no gina wo yi yare ni be na sene no onu timi ka se nanado danko kufuado aye ketekete tietia hwe be me ye wo gina ho yi mo hwe na aposo ne na aposo mo hwe na aposo efiri ni ha ebesi ni ha etese me ha efiri ni ha na beti ebesi ni ha ebesi efiri na beti ebesi ni ha etese me ha efiri na beti o efiri na beti ebesi ni ha etese me ha enso sa kwa we etimi edina na danko kufuado atem se we ya kaetia we ye motia na ye free se we ya bema 10 gram wa ho fedua bi nyame anim no kure ni Facebook ne videos no ja filter na ade amode toto so na eboa mo pa o eboa nkofo wo hwe bema nim without filter without editing ase yasra ne bidie pa na de asra no elsa Kwasea Penyah etimi bie na no na wodi eye etitiro ne anintini atem efi na kro mom nkasa akwa wi asem bie because onye obi ya wey bema wey munyina motewo dontilo menwa prekope no wotewo sa akwa we etimi de bema be si social media no so etimi ka se na nyonko bema ekotisa na nyonko bema ekotisa enne enkofo atwetwe na mosi de musi wonjai na ono nko na se owo eye akonya wo ticket ono nko na se yama no kwan se wondidi atemo de bia meka se nipa fon nipa tantan nipa woye nipa mu nsemu ana sebi okafon ejeto de bi wo ho a atemdidie a ewo ono no ho no efon a ewo ono no ho no ana odidi nkofo Accusations menu no bottom such a useless girl sa girl we ne hwene ice toilet mu ade mu respect ni pa mo wuse parliament na fo MPP ni Jimini ne di anim ene asade anana Jimini abedi anim to obia person ko parliament miami nyaba Accusations menu hwe banim hwe ba figure on fa nchem ni kuru hwe on fa nchem se me kanfo ne yede sa se ni kuru etie nya on fa nchem adabraka se me kanfo eye ne yede sa hwe banim hwe ba figure hwe ba anone kasa wow o kasa utimi so obanye Kwasea Penyah etimi kofa eye Accusations menu ebesi social media ebetena eye Facebook so edinatem sane hwene sabi dinatem de sabi ne ho ohwe obaye woda ho ya ede be na wo no ho enfumso be na wo no ho ni efi se ni papa bi o nemum ni pa fon tantan we etimi di eye tuntun broni we atem ni pa fon tantan we etimi di eye obaye woda ho yi otimi bie na no di natem de bia meka ni pa fon at the tantan ana de bia no sabi odin semfon ni efi se bema 10 gram bi akonya no ateso no a ode ye video no ene na aboa no eno se wa wanwawie won si bia Ghana for etwechew ni efi se nipa 10 gram bi bema kama bi obi wo ho a oye short onye tia onye tenten ma wo hwe ni nipa dua ene nanim dua na utimi se bema ni Kwasea Penyah wait me ka se eye poladom wo kire ege elhwe bema wo gira hwe ni nufu aden o mana no mutifie no aya na wo mu nufu no mana hwe bema hwe ni nufu hwe bebia ni nufu ebobo Kwasea Penyah wait me didi eye poladom wo kire atem o hwe Paul hwe bema tenten aho fedua Paul wanyini Paul ekobe 50 something years Paul ekobe 50 something years sibia Kwasea wait me di Paul atem obi a woko 50 something years Kevin Taylor our 41 years and our 40 years Kevin Taylor our 40 and our 41 years many me nyina are the same age many Kevin Taylor nyina with the same age but ahwe akwawe anima ase wanya eye difference
As we did 65 years. As we did 65 years no gina wono. As we 40, 41 years. Meaning now with the same age. As we shana. As we did 55 years, 65 years. As I'm boneni Jimmy. And Kwasea sebi. Uhu omo utimi se ni papa ahofedua. Ene de mosemi yemfa ahofe nka asem o. Ene de mosemi yemfa ahofe. Mosemi yemfa ntade. Mosemi de. Mosemi yemfa no nka asem o. Nemo no Kwasea wetimi de enkofuo figure. Enkofuo ntade hyem. Ono Kwasea wetimi frɛ eye ya brefo. Ya brefo. Niami nya ya brefo. Ono Kwasea wetimi edidi ya brefo atem. Say ya brefo eti say eye bema. Ono Kwasea paniwe etimi eka say ya brefo enim se bema. Enso na hwe ono ani o ne ye bia ono ani. Bema na osoro odi atemu. Bema na osoro odi asantefo ma atem. Bema na osoro ya odi sebe Ghana fo ma atem no. Bema na sebe odi Ghana fo mema papa bi animonyamfo atem ono ani o. Na Kwasea wetimi bi na no edi Otumfuo atem. Oyi so komensia kumase ndo betime wura ho obi anfa ho ba mensia na o ka se nkonya bia wo mensia bia aye toilet no o ya be ma komensia ho na akonya na aye toilet no kone kwotena so mensia na wo se akonya bia wo bia aye toilet no kone kwotena toilet akonya no so wo ho kone kwotena toilet akonya na wo se mensia sebi nkonya wo ho nyina aye toilet no kone kwotena sa toilet akonya no so na sabi omaya ye frimu yama atendidie aba beye sabi ade bi aya soso taso ama ene eta ebon because of politics. Kwasea wetimi bie na no odi mpanifo atem ene mo se NDC fo mo kem hwene Jonas Jimmy fo no ebra na wo di atem John Don Jimmy fo no ebra na wo di mpanifo atem yemu bi ka se munja ese mo show mu kutupa munja ese mo so mo so na enye isa bone na mo twade ato ebra na Kevin Taylor edi atem ye ka kire mo se munja ese mo so ne so na isa bone na mo twade ato mo se mo antie ene mo kem na prempe yewura mahama ye twemu ene betene ye pe oye mampe yiri nothing can change sana na na dan kwakufu ado sena ne ho ofro sena wo ya akatia o so no ye de be wa ba be dini de ko entomomi enya enidie esefata ema yempanifo me nso so atemdidie so da because sabi yempanifo no so betima so mo ye no mabi na entwa ya kire wa adwene ka wa adwene but me ndi na tem because empenso a mo duru abrabom with me duru it me ndi na tem ba mumie bu say ho say ho na esoso sa anoma we so ama enne akwada bia beburu bia fi say wode atemdidie ene betimi de akire na adwene enkofo be ne ema sa anoma we ebeka ho nipa ben ne ma sa de we beka ho ama enne akwada bia fi say na dwenkire yemu no ewo so odi atem hwan ene ma sa de we ka ho esa Kevin Taylor we ya Jimmy for Kevin Taylor ya ene mas hadi we ebeka ho ene mo se de hwe be ma ye bia ewona na tade ne kwa no ne mpa me mpesa me kwa ne tade shemo me mpesa me kwa ho because obi anim se Kevin Taylor de ne dressing bia no ekwayi obi anim wo ye baller bed obi anim se ono ne de ya se wonye obi a but aya na asfem onu mo be ka kire me se emre bi etwa me chen bia na eda me kom meme ye friend say a German shepherd. I say meme ye German shepherd, meme ye kramai. Oh, o dini partem. Only the o feel free it be dini partem. But so wo dina tema, wo benya nkonfo bia mana amoma ba be soso, amoma ba be ka say ade dina mu dina tem. Mo ye yi kwan na anka wo dan a. Aya na ye wo say kwan ne tene. Aya na ye wo say kwan ne tene. Mo say nipa yi nipa ye ogina oyi onu ani o nipa fin tantan no onu ani o Kevin Taylor no onu ani o nipa fin tantan bema na sabi ni be bia no hye nkran so when dia tema otumi kasa
nipa na so wantimi andi atama ontimi kasa itaya na ayam nwanwa se nkofo bi kase sa akwawe ni nyansa ne de nyansa ene de atembidie ne ye onyansa atembidie ne ye nyansa ede mawo ana mommo de maadwene wo fom pa maadwene wo fom no wonder say obaye no otetetete okọ court no samuhu no okọ court no hwe awia kataba we na wasa de nose marks asa akata ne hene enye se bia yare no opamo because what flight man no free ya America e ba no wa fa nose marks ankata ne hene eno ko tena radio no so no kama won ko the nose marks bi kata ne hene bi o na ofere on person ni pa bi hu na ni mudua no ntino oni se cameras were around ntino nkofo be twitwa the pictures it will offer because nipa na ono so yo di atem no anke wose ke yehunu na ke bia ka se wow hey akwade no wonder so di nkofo atem nipa na so yo di nkofo atem no anke wose ke yehunu na ka se wow no wonder say nipa aso mesi odi nkofo atem because ne hu twa because ne hu twa. But nipa no sorry odi atem no nipa no sorry odi atem no atendidie a ewo no ho ana ono sorry a odidi nkofo atendidie a ewo Kevin Taylor ho ana ono sorry a odidi nkofo ono se eye okatachie frifa abobot se eye enyahoma monhwe no ono no ye bia monfa eye okatachie frifa ene sa akwa we pictures embom na mo difference but ono etimi bie na no ka say okatachie frifa abobo te say eye inwahoma onu utimi ka say okatachie frifa tietia me na hia okatachie frifa da minimsi bia me nwan wote so etietia akra na owase no Kevin Taylor wona wudi na tem no okatachie frifa onye tia oye bema wo gina so uhu na osi bema nie ono na wodi okatachie frifa atem no ono ani na apone na aposo mo hwe ono na waso obi nsa yentie no mo hwe ne nsa wakwa ne nsa na yesei akwa ne nsa ne morwe nyina ewu kwasea panyin ono ani ana nkwasiafo bi asoso sa akwa wie so ana ono de wo gimi timi di matem timi di nkofo yere matem otimi di nkofo kunu matem onu nya asem se pe ana wukuna akwa ese ana woyina akwa ese ana obi di uyire ewom se eto da bi wo a hopsina doye menene nya adwene Kwasea we eba bedidi hopsina doye ene ne yiratem Kwasea we yo eso hopsina doye so hu na utimu se be mani me machine almost be 2-3 times first time I be share no ba che me ya wum say politically no menene nya adwene ba mentan hopsina doye ba Kwasea we timi ka se hopsina doye eti akonya bim na no hu fin tantanta ha akwa we timi di hopsina doye atem na sabi woni hopsina doye gina wa hwa be da ne mfimu woni hopsina doye gina wa hwa be da ne mfimu hopsina doye address kama eseno hopsina doye eye bemam eseno hopsina doye eho ofe eseno emema wudi o matam nyina no ehye nkran enso Kwasea wetimi didi eye obi te se polado ngo kire Kwasea wetimi didi eye okatachie frifa atem Kwasea wetimi didi eye bawomi atem timi ka se bawomia eye jimijimi weyo we sa akwa we onu ani na enemo se ana ne ntade ne de ana ye efata no the best dress na ani on mo ni coat blue no wa she coat blue ni sa o Chelsea manager coat blue no mama ka blue na ase ni coat blue no wa she sa bema eno nkwa ne o coat anase o suit a ewo eye wayi mana eno nkwa ne o suit a wana wa she blue ni sa montam nsie na blue no o Chelsea manager court awia katabanwe na bema akwa she blue
brew your friend saying coat suit we are no say brew inside aqua dress aqua daddy nakupo what say brew you and was say brew inside see brew away inside na enye Jimmy no wa Jimmy ana dress na wunima anka wo so hu say see brew ni brew no e match what's a suit brew na was a inside brew enye Jimmy no wa Jimmy a anka white shirt white and also washing inside enye Jimmy and wa Jimmy a shirt white and also washing inside na brew no ayi no ho na suit brew no coat brew no na ka ayi no ho ba Jimmy and wa Jimmy na wonim hwe this atemdidie wonim hwe this atemdidie nti wa she brew and was a she brew inside bema next time she white na ayi no ho na ayi umpie because wono why say bidie it atale colors bi wo ho a wo sha ese wo bibia we are very dark and jabusu am de besia kwasea Kevin Taylor no no ani o the picture na circulate no anu ani o the pictures ahodo a wo twa e de betu social media na so ene de kekeka ni na editing filter ana aboa no o de toto so sana na mana ye yeah akwa more time mama menka bi nkyerɛ no because saa no de ayɛ nkɔfo na wo musi bia aya na wodi nkɔfo maame no matem a wodi nkɔfo kuru no matem wodi yɛ mpanifo atem a ne wo husi bia tie fina Kwasea we edi watem a mema ne nyɛ wo ya because wonye obia ni perform ni perfin ni patantan ene ka fon because atemdidie a ewo ono no ho no eno ana ya na wo ka de kire nkofo atemdidie na ewo ono Kevin Taylor ho no ana ya na opese o ka de kire nkofo iti ni pe fin tantan no ono ani o try o fuinia so when is sama Biscout na plan in fact one fan spare Kevin Taylor we dinu djuma ahwene papa kira adwuma me e wo comment section Penyah Media